Agent 540! Naimbag nga orasyo amin nga gayem. Isagot mi ti paggibusan ti makalawas a serye tayo iti drama Anapol 1. Agent 540! No, nagawid ko di nagpakada ko makada kayo, ma'am. Ha? Ma'am, nasken niya ipakamo tayo daytoy kadagiti pulis. Anya? Un, ma'am, dagas dayto yan. Ala, siya kung timakam mo. Ipasapol ko ni Elsie. Talaga pagdanagan na tayo day siya babae. Ma'am, Siya kung timakam mo amang sapol, Nardo. Panagkunak. Adalan day jay itirwar gagpaspasyar. ma'am, sigud mo't nagpakadapay kada kayo nga muna ni Manang Ilsay, sakbay arumar. Oh, Sa balit agparparik na kanyak, ma'am. Nardo, di kay unay agdandanag. Patsyak ama sa pulang tayo mutlang ni Elsie. Sa dino ti ayan ko. Nagsipngat. Diyak na pupuutan ti kaadak ditoy. Asino tinangipan kanyak ditoy? Kumusta ka, Manang Elsie? Kung gayon, saan ka makasaw? Nabusalan lang iti bibig mo. Lapit lang, ha? Ito, mabalin mong tagsaw, Manang. Awanan ka itibaing Jerry. Apay nga dak ditoy. Sa dino na ito'y alugar. Anda ka lang iti unag tibalay, Manang Elsie. Kasano anak kadano nak ditoy? Siyempre, linaw kak iti pagpaturog ti ininom mo a kape ti rabi. Isaan narnakan ka. Kalpasan na, binagkat kan nga inyag iti dahi asilet. Anya? Among kanitag kararag, Manang Elsie. Jerry, apay, alit aramidan kanyak. Ikahali ka si bibiyag. Anya? Nakiktot ka? Anyat basol ko, Jerry. Man nakibiyang kalaunay. Anya? Awan basol ko kan ka. Sana siyak tinakabasulam. Asino? Jak ibagbaga. Ibagan mo asino. Basta jak ibagbaga. Awan ti matanda anak basulak iti pada katao, Jerry. Nga pa? Huwan. Isaganan kat ninti bagim, Elsie. Tenton madamdama lang matay kan. Anya? Urayag lang ti go signal ni ma'am. Patayin ka matan. Nakasaganan ti pakaitan ni ma'am. Anya? Asino ang mam? Asino ang mam tinakdakamatam, Jerry? Ni kadi, Mam Agida, tinakdakamatam. Agsao ka! Diyos ki, nailawaan ko matangin baga ti ma'am. Anyat basol ko kan ni Mam Agida. Iso ka di tinang paipopok kanyak ditoy. Wen, kaputaman na kibiyang ka. Anya? Sana bali anamwamon, tapatayin kamatlang. Diyak lang pagarup. Kunak mo na singpit a tao. Nasingpot ni ma'am, hindi na kayat ti mabibiyangan. Nang runa no chismosa kaskan ka ti mangbiyang ken kuana. Anya? Lumapalpalin, di nan kayat amangag ti panagpukaw ni Don Jose. Anya? Nasakit launay ken kuana tinapasamak. Nagbabae ni Don Jose, kat simurutan iti babae na. Talaga saan tayo ang masapulan ni Manang Elsie, Nardo? Unya, Rod. Ay, gayam, napanan ni Jerry. Ay, tiyak mo. Nas ka na makipagsapol mo tayo dya tao. Ne, isong matgaya man ti sumungad. Jerry,
Nakita mo ka din ni Manang Elsie? Eh, saan at Manong Nardo? Talaga asan mo sa pulan? Saan nyo nasa pula yun? Apa ka sa tisaon? Saan nyo nasa pula? Nagawi din, iji probinsyami. Anya? Nagawid asan ang nagpakada? Siyak, tinagpakadaan na. Jerry, mabitlaan! Nagbastusan. Kasarsarita pa ilaan, pimanawon adagaws. Kunakon ka. At dakar na mapaspasamak dito inida. Nardo, Dagas dito yan. Saan apod no ang nagawid ni Manang Elsie? anya? Wen, saan apod no ang nagawid? Agliblibak lang ni Jerry. Ikat, anya nga ragdarang idang tayo ita. Nida, sarkam amin asilid dito abalay. Anya? Aramidam timbagakan ka. Amangan no nakapupok ni Manang Elsie kadagiti silid dito eh. Saan ka mawatan, Nardo? Basta aramidam timbagak. Ibagaktukan ka. Wino ilawlawag kunto ti mapaspasamak. Sige, aramidak tibilin mo. Ha? Awan mo't ti tao dito eh. Piton asilig tinalukatak. Awan pa'y lang ni Manang Elsie. Awan mo't ti mabalin ko alukatan dito eh. Ha? Wan, iti underground, mapanak ijay. Sa dino ti papanam nila. Da kayo gaya, ma'am. Sa dino ti papanam kunak. Inang sapsapulin ni Manang Elsie, ma'am. Sinapol kon ditoy. Awan ni Elsie. Mapan ka di kusina. Mangisagana kay tikanag. Mapan kan. Jerry, anak. Tumulong ka mo makipagsapol kin ni Manang mga Elsie ah. At na pangibabaw lang ni Ma'am Kanyak, tatang. Apay anak kao. Kaslawan dadanagam iti panagpukaw ni Elsie. Ha? Tumulong ka mo't anak ko. Kalugaran ta ni Manang mga Elsie. Nagawi din dahil dyan, yung probinsya tayo. Apay anay bagam ti kastamay. No, naibaga naman Kanyak iti na minsan. Akailiw na kanon dagiti anak na. Amok ni Elsie. Agpakado day jay, no adda papanan na. Nang runan no agawid iti lugar tayaw. Sige, tatang. Ita kayo, adupay taramita. Naibaga orasyo. Ha? Naimbag nga orasyon mo, sir. Anyat na ipaay-may. At naawat niya report. Kung tip. At mapupukaw akap malayo dito eh. Anyat ar-arangidan dagiti pulis dito. Udo ka di? Ha? Kwa, sir. Sige, sumra kayo. Nidong niya agi dati kasarita yaw. At ang amin imawag iti presinto. At akano mapupukaw akaduwayo diti malayo. Sir. Jay may sa ababaunan mi. Pimanaw latan na sana nagpakada. Sana mapukpukaw day jay. Aniya? Asino timawag kada kayo, sir? May sa concerned citizen. Kasta? Palso day tanging padamag na. Okay. Saan kami ngarutin ngagbayag, ma'am? Agyaman akmat itiyo mayo, sir. Pimanawin na giti pulis. Hagul-ulbud lang ni Donya Agida. Nandong, Apay nida? tilaangan silid iti underground ti Jack na lukatan. Ardo, nangag mo ka di timbaga ka. Wan nida. Aguray ka. Sika ka diti imawag ka dagiti pulis nga umay ditoy. Wan. Tapinaliw ko ti sawan ni Donya Agida. Kadagiti pulis nga may ditoy. Agul-ulbud ni Donya Agida. Anya? Nida, mapanta iti silid niya pagpagam. Mapantan. Makitam ka di dahil at talima ng Elsie. Apay da ita atali. Pangbekkel ko kan ka. Anya?
Matay kaitan! Jerry, andiyan tanaramitom kini Manang Elsie. Ikaw masideg, Manong Nardo! Patayag na ito tao! Babaan ito imo kong igam ko! Jerry, pangasim. Ipapamti mo ko. Di ka masideg! Pangasim, Jerry! Alinawag. Kalaatag nga agawin di mo ko na. Unak, asan ka nga masideg? Nardo! Jerry! Ipapamti mo ko. Di ka masideg! Itan... Di mo tirit-tirit tilap! Nita! Waya-wayaan ni Manang Elsie! Katingan! Diyos ko! Naisiminto ang bangkay? Wen, bangkay dayta ni Don Jose. Arestado ka, Doña Aguida. Jerry Acosta, sumurot kayo, Presento. Di na tigaman! Na, maga. Saan na kami tiniwan? Awal pa sumi! Ibatanggag! Itilangan presinto ti pagpalawagan ko. Jacqueline Pagarop, amay saka nga undercover agent, Nardo. Kasaduti pa nakaamom iti ayam ti bangkay ni Jose. Masansan nga iti pagkakitaag kada kayo. Kin may isa. Pagdwa-dwaan ti pan nakaaramid ti simenta. Nayapura. No pagparabawan laeng iti mas masetas. O rekas kasano ko ma. Kat napintas ti pan nakaaramid na. Anya. Nagpudnon kadag iti pulis ni Jerry. Iso tinangisimento iti dahi ti asawa yo. Pinapatay mo kini Jerry. Kaputan na lapos ti panagimon mo iti sekretaryana. Saan ka apod-pod no a good Samaritan? May saka nga angol iti kagimungan. Ang kalkalog mo laeng iti krimen nga naramid mo ti panangtultulong mo kadag iti tao. Agparparang ka anasaya at kadag iti tao a matultulungan. Gayam, may saka kriminal. Nabatag pa iti ebidensya anak. Anya day taga ebidensya? Jay kwentas nga adda kini Jerry. Kukwa day jay ni Don Jose. Gaputan na imarka ijay ti JB. Saan ka di? Nga Jose Bartolome, tinagan kan apelyedo na. Nardo. Idinto ta ni Jerry. Ket Jerry Acosta. Doña Aguida. Inadal ko anay mbag di amin. Sika ti udag di amin. Pinapatay mo ti bukod mong asawa. Kaya't mo kay nga iraman ni Manang Elsie. Ita. Ti husgadon ti makamo kada kayo kini Jerry. Ditang gagayem, tinagibusan, ti makalawas a serya tayo, iti drama anapaulwan. Agent 540. Nagparangang itaalawas dagiti papagayam ni ti radyo akas kada. Virgie Pecloy, Mary Jane Castro, Jocelyn Oblero, Isagani Bolliser, Roger Ramirez. Technical Supervision, John Ligligan. Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bolliser. Iti direksyon Mary Jane Castro. Agent 540. Isagsagot ka na kayo the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.